Makan ili macan. Zavisi kako ko želi da pročita, čuje ili vidi. U svakom slučaju radi se o mački, velikoj mački, u ovom slučaju koju je napravio Porsche. Ali makan dolazi od indonežanske reči tigar i ovo je pravi tigar među mačkama. Ovaj tigar ima V6 motor od 3600 kubika i ovaj tigar zna dobro da zagrebe. Nalazimo se u Maroku, u Marakešu, pa da vidimo kako grebe Porsche Macan. Agresivna pojava Macana jasno asocira pre svega na 911-icu, ali i drugu generaciju Cayena. Zapravo, on je neka vrsta kombinacije sa modifikacijama, počev od zakrivljenih staklenih površina, prednje haube koja prelazi preko prednjih svetlosnih grupa i seže do samih točkova na bokovima, pa deljivih, istina malo razvučenih svetla pozadi. Tu su još neki samo njemu karakteristični detalji, ali ponešto i od modela 918 Spider, poput one karbonske aplikacije na donjem delu vrata. Inače, teško je da, kada se čovek duboko zagleda u ovog tigra, ne vidi zapravo Audi i to model Q5. Taj povišeni klirens, bez obzira na nisku i široku karoseriju, navodi na prepoznavanje srodstva, što naravno ne treba odmah shvatiti kao negativno brojanje. Naprosto, to jeste ista platforma, pa su i dimenzije vozila veoma slične, počev od međuosobinskog rastojanja, koje je kod Porschea samo za 5 mm manje u odnosu na rođaka iz Ingolštata. Kada vozite u nekim zemljama, pogotovo recimo u Maroku, jedan od veoma značajnih delova vozila je vaša sirena. Što više trubite, to više prednosti dobijate. Ali da bi zapravo videli šta ovaj Macan ili Macan može, nije samo važno trubiti. Važno je i pritisnuti papučicu gasa. Međutim, to ne možemo u ovakvoj gradskoj gužvi, pa zato idemo ka visokom atlasu i onim najvišim delovima Maroka, da vidimo šta on na uskim, krivudavim putevima zapravo može. Dakle, napuštamo Marakeš, inače grad poznat po karakteristično crvenkastim fasadama svojih građevina, a Macan, on je i dalje sive boje, mada i to će se promeniti. Jedino se nadamo da će dizajn ostati isti, odnosno da neko od lokalnih vozača koji proleću na sve strane, na 2 i 4 točka, po nekim njima znanim pravilima, neće zadirati u oblike i linije karoserije ovog Porschea. Nije lako voziti ulicama Marakeša. Saobraćajna pravila ponekad važe ili ne važe, i to možemo vidjeti iz ovih primjera. Ali Porsche Macan zaslužuje respekt. V6 motor od 3,6 litara zaprimljene radi tiho i mirno. I zato njegov zvuk, posebno pri nižim obrtajima, ne izaziva neki značajniji respekt kod ostalih učesnika u saobraćaju u Maroku, ali je zato tu opšta pojava Macana. Još kada se na nju skrene pažnja svetlima i zvučnim signalom, tada je prvenstvo prolaza gotovo osigurano i potencijalna opasnost je samo još veći učesnik u saobraćaju, poput nekog starog kamiona.